Tole, imaš? Jaz bom zdaj zaprl posodo, tako da zrke ne more, ne noter, ne vrlo. Pa bova mečkom, da sem le stopila, da ne boš poštenga padla, ne? Tole, če ti slučajno ne uspe, ampak se ne bomo kaj uspeti. Fino prim rukavico. Jaz bom pa prijel tukaj samo 4 vrsti, zato da se ne bo snela, da res ne boš kapala, ne? Zdaj pa počasi začneva in skozi bolj poskusaš celo rukavico ven spraviti. Roka je že cela zunaj, a rukavica cela zunaj. A vidite mi kurček, kako se je nenotno